கிரிக்கெட் ஜாம்பவான் சனத் ஜெயசூர்யா மற்றும் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் சுனில் குமார கமகே குழுவினர் நேற்று யாழ்ப்பாணம் விஜயம் மேற்கொண்டிருந்தனர். யாழ்ப்பாணத்துக்கு வருகை தந்த குழுவினர் யாழ்ப்பாணத்தில் சர்வதேச தரத்திலான கிரிக்கெட் மைதானம் அமைப்பதற்கென மண்டதீவில் அடையாளம் காணப்பட்ட இடத்தினை நேரில் சென்று பார்வையிட்டனர். responsibility ඕගොල්ලන්ට දීලා තියෙනවා ඕගොල්ලෝ responsibility එක තමයි මෙහෙන් ක්‍රිකට් අස්ල ප්‍රොඩියුස් කරන්නේ. හරි ඒ හින්දා තමයි මේ පොත්පත් ඇවිල්ලා මෙතනත් මේ ඩෙවලොප් කරලා පුළුවන් ඉන්ටර්නැෂනල් ස්ටේජ් එකට ඩෙවලොප් කරන්න අපි බලනවා. ඒ ඕගොල්ලෝ කතේ තමයි මේක තියෙන්නේ. ඕගොල්ලෝ තමයි ස්කෝල් වලට යන්නේ ඕගොල්ලෝ තමයි ටැලන්ට් එක හොයන්නේ ඕගොල්ලෝ තමයි ප්ලේයර්ස් ලා ගේන්න ඕනේ. ශ්‍රීලංකා ටීම් එක ප්‍රොඩියුස් කරන්න ඕනේ අපිට. ඒකනේ අපේ ඉන්ට්‍රෙස්ට් එක